isi arong along ke bocheji bulote rong asara bangke akenang sot binong sonsi kedam tang thang ne phai kri isi arni lakha ke habar ke hat constituency ke parlopon jasimet miribali lunse Engti rong asar ahem sar Kacheso amai kangnipon bangso amai long kaddo kabe rong troxia rong asara tumche tongsi gulsan Engti phan methang karbiaron manpeng pen rong asar pekpon lo sonsi rong hangasar dhonsing rongpi mongol teron mekar asar horen terang barika kangbura timung diuri joy sing teron risobasa gonesing hi lamasar longki teron klengsar po rohon terang mekar asar edison teron alang lituma phansi rong rupka buchelong arpu pekpon lo lapente rong amekar tumpenta gulsan Engti phan pini penke methang arong asar opusi semi enpon pen ing samjin pen rong asar Kacheso amai pachun pon Ini karong adalah di rumah kami di pondok mas ini kanon Sar Kebat menolong karong agak berat untuk ditolong carong cari dengan dolang cari pondok pong Nali mikar don kwando 16 Kulong Ini bangki Arong Sar Kebat balai. Lela si do kawitan ki dak wang nang ikusi kipung bang abi kusi ini bangki dak wang nang si sar kangkin biota ini bangki kita menono bangki dak aku satu mawided lo nono bangki sar ya jatuh jalan habar ke hat pen harsing rongpi karbiang long live